Itimen basan krontes makdo, ibasyong basa hakasnong umkay Ribhoy District, ibalong kum itimen basan jong kabalang Presbyterian umkay, ibadeiru ikpa jong uba aibor lang lingdo, itimen basan krontes makdo, ilaklat no haka arp khandai terik ukala lengkot hajar arpuway, haka por siteng senya, haka Bethany Hospital nongpo. Kumban syupen kan mau ye itimen basan krontes makdo, lakha haka arpo terik upanai basipho jong usnam khat khandai spa saphosan haka ba menta ilakenjo syaka nyophosan snam karta yaka jinglej on tap no yaka met ka badang sa jong itemen basan krontes makdo kanlong haka laipuway terik ukala lengkot hajar arpuway haka por khatway baje menstep haulom jingtep balang Presbyterian umkay.